إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث کا امیر المؤمنین کے لقب بفاوى الامام البخاری کے گفانو کے الادب المفرد کا ارغن میں میہار کیم بدنی باب کفارۃ المريض بل میہا کے فافت فسگون ننگ باب نوتا بالي ميها كفارة نانغane bunu bab mi babuge bay de hadisen argon men wani kuri duwahuge majlis ka kiyaf egoton argon men eduwahuge kiyafa hadis ka mennani in hadis ka Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge arihun riwaye gem wani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye amiha rumi faafa fussirun Allah subhanahu wa ta'ala dunia yang algon men fon wafa mi bani imtihan korewattaka dunia ga Allah subhanahu wa ta'ala insan labba fani waguti thanege gotuka akhirata ki emihunge daimi got ehem wegen mi dunia ga Allah subhanahu wa ta'ala kantattam medweri kurabba imtihan kurabba mi gotum mi duniyega algon menna kurefawa faafata fussabema tafatu eki kankan Allah subhanahu wa ta'ala labbawafa ei algon men Allah baddal kurairuga tahiru wegemma nafsu takaka eku ilaha baddal kurmattaka sababaki suwarge ki warat tahiru tane etanakan nuwadevele ebbes faafain hurimiha e faafata kon tahiru wejjoma daande එහෙමගෙන සුවර්ගයේ ගාහොල් වෙන සුවර්ගයේ වෙද්දවේ ගඩිග අල්ලාහ් තාලා අහි කරවණ කිත කුර්ආනග තිබෑමිහුගේ තෝහිර කමට්ටක සුවර්ග වන්නාශ එහෙමීම ඉබ්න අල් ඛයිම් රහිමහුල්ලාහ් විදාල පණි තිම්මතරගේ කෝරකුන් ඉන්සාන දොබේ තාහිර කුර්මෆෝගේ සුවර්ග වෙදෙවෙන වතම් වතරකි هيواملت إن الحسنات يذهبن السيئات هيواملت كريما نباف آفة فهلد إنسان كرا هيواملت الله كتم وتم كرا هيواملت كفاف الزواد كنت دبنا كما كتوبة الله جنا جنا استغفار الرجوع بما إله فاف الزواد دم مهن تباتو كان كما يكوس فاف نفوه وجيا دين أنا جهنم أجي كورا كلا එතනුන් එන තෝහිර පන් අදාබ දෙක්කේ මෆෝදින් එන මෙස්වර්ග එන්න දුනියමතිග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉලාහගේ අල්තකුන්න රහමෙල් ලබ්බා දුනියගේ මිහුන් තෝහිර වෙවේනේ ගොයිත්තන් ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින් බරපුරබ්බා ඒගතේ රෙහිමනේ කවෙන් බි දුනියමතිග එන ජේ මුසීබා ඉත්තකා එන දුනියමතිග එන කුරිමතිවා බලිමර්තක කීමි බලිතක කීමි ෆාෆු හෙබේ කෆාරා එක්ගොතුග එන ලෙබ්විෆාවා කන්තත්තකේ ගොතුග ලෙව්වුම් Abu Hurairah bidal wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurebiye ma yusibul muslimu min nasabin muslimaka warubalikame dimanuwe wala wasabin adi evves balikame muslimaka dimanuwe maneki ei algon me mawduwa gole bajjen evves musibate balige evves musibate miheka dimanuwe wala hammin evves kambadome wala huznin evves hitame wala adha evves undagule wala gham evves kambadoma hitame evves miheka kurimati nuwe hatta shaukatu yushakuha enage gayan here kashivis
mane katten ena tuno ichen ena here herummes illa kaffara Allah biha min khataya enage faafa fussawade kaffara egotuga ekan kan nulawwana gotukam migin evves kame muslima kaddimain nowe ema furtama esamani wala nasabin evves mihakan evves burakame duniyage jehe komme burayki ena Allah hattaka ufilafikam gawanama eyus ena faafu hekamke duniyage diriyolmoga amdani hoduman ena pura masakkata dengos ena duniyage ufula komme buray ena duniyavi kantakattakavas akhirati kantakattakavas ena niyarangal vijjikam ufula komme buray kan Allah subhanahu wa taala ena ge faafu fussaway adi ena wala wasabin adi ena jehe komme bayyakum ei mi hadis ga almenge mi babuga anna shahidaki komme bayyaki was Allah e bali bedwer ko ena faafu fussawade kameke wala hammi wala huzni wala gham tin kame mitamat yes kambodumuge maana dehawa tin kanda hammaki araygoga hammu mibenu kurani wala ham evves kambodu wenna dege maana ki mustaqbaluga ena waahuri kawaka detere ena visna e kambodu mustaqbaluga ena dima vedana kamakan e kamboduwun eves Allah ena faafussawani kantattawga tere labba fa salaka mustaqbaluga ena vedana kamaka ena ewa kambodu dimavedana kamaka mustaqbaluga vedana hitama ekan ena ewa kambodum evis faafu ekam wala hazanin ena ge hitama hazan mikiyani maadi ve diya kamaka vedena visna fa hitan arafa ikura hitama efada hitama ki sena ge faafu swade wala ghammin e wagutum magutan ena dima efa ewa musiba mihar hingamunda kamen nota ena kurimati mihar efawa musiba temmi evves kala kambodu makis eves Allah subhanahu wa ta'ala tohir kurabwane kantattake faafataka wala adha evves undagule mistakunge faratun anna evves undagule ki eves Allah subhanahu wa ta'ala ena kiben Allah subhanahu wa ta'ala faafu sanaka bay farmihum bune ole basta derwa kahala basta nota inu westafatu dagu tamihum kur faratum fenna mi komme kamaki ala enage faafa fuwe kamaki mi aswara muhim ko awon menna egen jehe kan kan duniyage diriyulama era komme kame musiba etta kudawe gendana musiba etta wara kuda ichigi gotuka wegendana Allah subhanahu wa ta'ala alaminge faafa nota altakunge faafa ila subhanahu wa ta'ala fussawa kan egunima den musiba ittaka hitama tawa ketteriuma itura fasehawegen dan adem bibabuga itura hadis wasfule gennawa fa mibani Abdurrahman bin Sa'id garin kalifan vidal kalifan bappa garin riba kurba qala kalifan vidal bi kuntu ma'a Salman al-Farisiya ekoti man kale gfanu wimuwe आद मरीदम फी खंदा एकिवनो सहारे गा नोता खंदा एकिवनो अवश्य गा उड़न बनिमी है का सलमान अल फारसी जियारे कुरे फलम्मा दखल अलैहि ए बनिमी है का कार्य में कलेगे फानो वदे वडा गन्नवा हिदुगा वदे वडा के तुमा एक को विदाल वे अबशिर उफा कुराश अबशिर मी बलिमी होगे कार्य वस्फा अदब तो होगे तेरे ही मैंने कम उफावर कम ये खबर आम को हुरियाम कम एक गवस मुस्लिमों न की आनंद मुस्लिम खाया उफावर कम ये खबर दे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने बशिरू वला तुनफिरू मिस्तकुन्ना अबदस इंगम जे उफावर कम ये खबर देश नफरत तेरे नुकुराश एम बलिमी होगे कार्य वस्फा एने उफावर कम ये खबर देश एमे मितांग सलमान अल-फारसी इवस खामे बशिरू अबशिर उफा कुराश इवस खामे बयान को मुतलक को इवस खामे बयान को जुमला को बनी उफा कुराश अल्लाह दिबा शिफा दे पानी फाफु से इवस खामे गेम वकिन मुबने उफा कुराश एमे बलिमी हुन कारे गो समीहुन न उफा वर कम खबर दिनुन गेमी हुन गे हित्ता हन हम जोन दिबे काले वाह को बुनम की ए अदब तो तेरे मेने कमे बलिमी हुन जियारत करम ekam ya khilafa bayin mihum bali miha ke kare busu sena undagu wa kahala wa haga ibadaka ena ke hitat tasalli li muge badalu ge turab bali bodu wa kahala wa hakata ufawer no ta hibwarde muge bas muge badalu ge itura miha ge
hivar elwala kahla wahaka bunun ei balimuna ziyara kurunga adabtaka mulin hilaf kama vidalwani fa inna marad al mu'mini yaj'al Allah lahu kaffaratan danna shay ama kashawarun mu'minu alaya kurimativa balitaka ki Allah subhanahu wa ta'ala ena labwa kaffara eke faahmatakum ena tohir kurmattaka Allah subhanahu wa ta'ala labwa fawa kameke faafa fuhevene kameke kafa fuhevene kameke wam adi ege iturum ekamaki ei wa musta'taban adi ena ba itabeke ena abba itabeke mane ki enage nafsa dibe warugada inzareke bayyaki mu'minu alaka bayye kurimati vejjiya dekaman kure kameke enangati dekameke enangegen elibeni ekkamaki ei Allah subhanahu wa ta'ala bali medveri kurabba enage faafa fussawme adi ena abba inzareke adi ena abba itabeke enage nafsa kitam mihunna e mihunge diriyulumuga ghafilu kammati mihen tibba bayyem meje den ena Allah maga rujuu tawba wani den ena ki duniya nimegen da hore mihekkama ena ki hisaba baddal kuranje mihekkam misni kitam mihum e mihunge diriyulum badal kollani dimawa balimaru kama waragina mihun e mihunna tawbaage dor hulwaalumal libe fursaten ei dimawa balita duniya ghafil kammati hutta kulliyaka bodu bayyen ena musibate gotuga mi jehuni ma denge ena me bistani ayna ki duniya duqaffadan jeme kitam neme salman farsi vidal mu'minun mi dimawa bayyaki mi emihun faafusuma ka diye turum inzarake hisabun bay muslimun amila nafsa me bisna ena farwa kuda kure furikan tattaka mid ena vista amilla nafsa malama ko ena Allah ga hazrata rujuwabe tauba wa mattaka wa warabbodu magaka ekam vegen dana hem vegen vidala wani mi mu'minu ala dimawa balitaka ki kaffara ekena faafuswa dekam ki adi ena abba inzarake ehbegen Hibban bin Abi Jalaba ke arihun riwayat gen bani Ibn Mubarak zuhud ga riwayat kuraba riwayat ge sani anna Abu Dharr aw Abu Darda Abu Dharr no ta Abu Darda bidalwe taliduna lil maut yabamihum tiya ufamvi marwash wa tu'ammiruna lil kharab tibam dunya gati imara kura makiti neti fanalu mattaka imara kura make وتحرسون على ما يفنى تبام فورتهنني فنا بدنمي كنتتكشه وتذرون ما يبقى ادي تبام انت يدوكلني باقي تبام الدمكن هري كنتتكه الا حذبا المكروهات الثلاثه نرهبه تنكمكم مفاقراش تبام من الدماء تبام من نفس النره تنكمكم مفاقراش المرض بالي سبكي إفعاف الصلاة ديك والموت سبكي أي أنا دنيا فتنة إنما لا ديك والفقر أدي فقيركم أي أنا حسابه واسكت ديك فتنة تكون سلامك بدين كمك إهما مؤمن علم دنيا جهار من دنيا جبايفار أقولنا باستدان دنيا جوفاور كمكي فوريها مسيحة تجا ufala aramuga evvis hitama innati abadume egotam ulume no mu'minunge diriyulumaki e no mu'minunge diriyulumage ufaverkamaki e no evra emihunge ufaverkamaki emihun abadu sallallahu rujuwane gottam medirum adi simono barak ke zuhud gar riwayat ga iswani abu bakhtari gar kalifan vidaluwiye لوددت أن الله تعالى يطاع وأني عبد مملوك تمن كليغ فانو لو بكرمه تمن كليغ فانكي الله كيمن تروا علغي غتغا ومن اي تمن كليغ فانكي ميهگي علغي غتغا وحالس معنی کی میهگي علغي غتغا وون
ekamuge sababun mi alayaki no timannayaki Allah alumatima alenge gotuga kiyamantere gotuga hurumma lo wetikam bode egoi alenge gotuga hurumaki ei kiyamantere ve kamekam gawnya egoi rangale miniwane gotuga huruma bure esabake Allah kiyamantere ka ada kurima mi waguti duniyeka ena akhiratuga kamyabu adis pai salafunge be kalam vidalwani wadattu anna al khalqa kullahum ata'u Allah timanna ummidu kurame lobi kurame huriha khalqutakum wa khalqutakum naki Allah kiyamantere waalami gotuga uma wa anna lahma qardan bil maqarid emihunge mastakaki kudi kolleve mastake kamga vien ore icche gotuga vies emihun etibe kiyamantere kamga tere tibe waigi gotuga wan umat diman kalege faande odu kurame mahanaki duniyege bodati musibat tawgama tahammal kuramun dias ei Allah maduma kon ila kiyamantere kan ada kuramati deme tibe go banya e ma rangale egoi ma rangale Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz Vidalwani Umar bin Abdul Aziz ke dari kalum Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz Vidalwani kalefan dari kalunna wadattu anni ghalat bi wa bikal qudur fillah timan kalefan lobi kurame tibaya timan kalefan keki honna tejjege tere keki otummes Allah kiyamantere venyaiga egotu ei assuharamen duniyage dirumage assun bodu beenumaki ehmegen mitanga Salman al Farsi vidalwani bayyakimi eggotakun ala ena faafatakun tohir koddechke anegotun ena avva insarake Allah kuttamu madde handuma koddinumeke kurimes munan fadem bayim mihunge dirulum badalu kolla emihun najjihuno balik ege sabun emihun Allahge maga rujua man handuma kodde tenga fa vidalani wa inna maradul kafir mihage mutafajir maradul fajir muba fajir miha dimawa baryaki kal ba'iri alaqahu ahlahu thumma arsaluhu ena jehe bali mihage balige misalaki manaki fajirunna kamade tere nuisna faafatak mati demitibe fajir mihun jehe bali tawge misalaki ei mihaku enage jamalen eluwa jamale bandefa bande bahatta faden eti dukollima ege misale ei fala yadri lima aliqa walima asa ena negene kibbe kamen ege sahib miha e jamala kan negene jamal bandefa bevi kibbe kamen dukolli kibbe kamen negene na ei kafaru miha not fajiru miha faafatamati hunna miha fajiru miha bayye jhuni mai misale ena bali bima bali kam tahammal kolla rangalu bima kurige sulunu gotan era ulen maapudaka visna kanna hadana ei fajirun balivima ule gote ekam muslimu mu'minun naki kiyamantere alna ke mihun balivima mihun faafa Allah fussaman ade geitunu ena ba ei warugoda inzarake ek sabun ena ga amalta islahu qur'ane ade situru hadis basfala Imam al-Bukhari babu gennawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu gari ribabe gembani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina mu'minu anhirunna sha mu'minu firhirunna musiba etta hiye kurimati wabonde annani nistimurarum emihunna musiba etta abadume annamun nedan abadume nuhutti emihunna abadus annan musiba imtihan aise hunna mu'minu anhirunna sha mu'minu firhirunna egetere fi jasadihi enage hashiganda kustimave emanake enaga hashiganda libe tadutaka enage hashiganda libe tadutaka veentaka hunga uma ena wa kambodu uma hasuma birugatuma adenaga adikiyen enaga here kashinas enaga katten hernas e kantattaka ki ei Allah subhanahu wa ta'ala abadu mena kurimati wa kurum annakam kame wa ahlihi adi enaga ahulu verin nambas musiba jassam nedani ek sababun enaga ahulu verin balibuma enaga ahulu verin na dimawa ifada ehni hen kantattakun manaki enaga ahulu verin balibuma enaga ahulu verin kantattabai faruga bay mihunna Allah subhanahu wa ta'ala dibba nukludun terikan hunna darinas mi uriha kama kiwesmi Allah subhanahu wa ta'ala mu'min alon mi hoge faafuswa matta kala fawa kameke
adi hamayako la yazalu albala'u bil mu'mini wal mu'mina fi jasadihi wa ahlihi wa malihi enage mudaluga wes musiba ngabes dasawne dan muda madukurevuma bay fare enage muda wagannagage mes ena muda wagannagage muda gelle mi hun tiben ama egota bay mi hun ge wazifa wes gelle dana hen mi Allah subhanahu wa ta'ala emi hun nakurimati kuramanganna imtihan takemi hatta yalqa Allah ay Allah emihum baddal kufma dande wama alayhi min khatiya ehuniha kam meduri kurabani Allah baddal kurairuga faafatakun emihum tohir kurmattake Allah subhanahu wa ta'ala mikan kam meduri kurabani ei mu'minunna mu'minu firhenunna emihunge hashiganasha emihunge ahuluverinnasha emihunge mudala Allah subhanahu wa ta'ala bala musiba jassawne dani emihum marwajjo waddanden ei emihum tohirwe faafatakun tohirwe gembaharu Allah subhanahu wa ta'ala ena Allah subhanahu wa ta'ala baddal kurmattake era fasiha kama kuswar gwadebe ne nuni ekamkan ena tohirunwe marwajjo kam gawanama den qiyameddu tohir kurun adima gadafadawa ema duniyaga Allah subhanahu wa ta'ala ena yang ekangkang egota mimbar kurabani adi yafo itur riwayatega mi riwayatan itur wege ngaisawe fi waladihi enage darinna ahuluweringe iturun ahuluweringe manaki anghenon ambi mihaya dimawa kantattaka darinna dimawa kantattaka ki ebes sawahib enage e mihakan Allah subhanahu wa ta'ala faafa fussawmattaka me duer kurabwa kan kame ege sababun emihunge faafata fussawa marwunge koyi ehbima mi hasu hakikatuga mu'minegge diriwulumaki mikahalaka diriwulume ena dimawan dirakanka wanjehe ena tohero mattaka ya bay riwayata mibabuga salafus salihunge hayat pulu dirasa kurima fennan ebe fulunge ufaawerikamaki ebe kalunge ufaawerikamaki duniyega almonmennan ufa verikam mi maana kureveni gina faharuga duniyevi kantattaku molo kaaychi kale unima eten waran ufawa kamkan almonmen hinhama jihikam kam veda eten rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayfana iftarga hushelani kaaychi e zamanaga molo rangalo kaaychi hushelani me kayfan raddu kurabani ti fakhuru weringe kaaychis kayfan ko ema ebebe kanu hinhama jihon libene Allah kuttam bemunina ei musibat jehunas musibat tahammal kurmay kus Allah kaare wejjiya ee hasu hinhama jehun ebe ful maana kori gota ki ebe kal maana kori gota ki adi sibabuga mibabu nimma wala famun itur hadis wasfule gennawani Abu Hurairah radhiyallahu anhu gari riwaye gemmani nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye jaa arabiyun arabiy ku nabiy sallallahu alaihi wasallam ge arihan ay jaa arabiyun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam ge arihan arabiy ku ay faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam hindu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye hal akhadtaka ummu mildam fa tibaya ummu mildam e balije honhe bayen ehen riwayat takun ege gotu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eguni mina ki mi duha ku bayyanwa bali madu kame duha ku jefanwa sihhata afiyatu gori mihek eguni nabiy sallallahu alaihi wasallam mina miswalu mi kurabbani tiba duha kus ummu mildam kiya balije honoge e bayyan kiya nan e zamanu gal miarus mihunge nannam nan kiyata eba balita zamanu ga jehe humaka kiyono namen kunniya ummu mildam humen e zamanu ga jehono bayye hume qala wama ummu mildam efo ena sual ko fenanus enge sual me kurani kobahe ummu mildam maki ehdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idalwani harrum bainal jildi wal lahmi ei humeke hangada masgaluge demedon anna humeke astu humaki waki bayyige wa kasusumunu danawa humaki mi waki bayyige sababum wa kamenno ek warak gina balitaka vidigen hunganna
رسول صلى الله عليه وسلم වණි මුමිනුගේ මිසාලකි එයි එනාගේ හෂිගඬව එම්මෙ තන් කොලෙන් හලාකු වීම මුලි හෂිගඬ හොංගවම රේගඬ හේලා හොරම එනා මුලි හෂිගඬ ශාමිලු වේ මුමිනුගේ මිසාලකි එම එගෙන්ගේ එච්චකි හුමකි එයි වකි බයින් නෝනේ වකි බයින් හෂිගඬගේ බයික් කාල කන්තත්තක විදිගෙන් එනා කුරිමතිවා කමෙන් ඒ අසුහුන් වමකි එම මීනා මීගෙන් එච්චකි මිබාරමි සුවාල කරන මිහකි බයින් නුජේමියකේ දවස් බයින් නුජේමියකේ රසූල් සමයනා සුවාල කරපණි උම්මු මිල්ජම් දිහුණු හේ माने कि हुम ना है दुआ को सुन है एना में बुननी जवाब का एना बने काल ला नूने के अब मैं कुरी के हदीस तो एंगुने मोमिनुन की अल्लाह सुब्हानहु व तआला बामिन बल जस्वा बई एमी होंगे मुदला एमी होंगे हाशिगडा एमी होंगे दिलु मकांकम गए एमी होंगे इम्तिहान करो बाबा मीना में बुननी काल ला दुआ को एकहला भली मडुका में हुमे ना दे قال فهل صعدت दुआ कुछ बोलू गरिसी है गले एही दुगा एना मिबुननी قال वमा الصدا बोलू गरि हुमा की कोबा है देही दुगा रसूल हदीस करामनी रिहुन ta'ridu fi ar-ra's tadribu al-uruq ei बोलू गहुन्न तादेके नारतकुगा तळा माने कि नारथोग बिंदु जहा बोलत तदुवा में मिकाला युसासे तो बस करे उन्हें قال لا एना इबन नूने के एकहाला इव्विस कमें आहारनका दिमा इन्नुवे ehdu rasulullah hadis kurabani falamma qama ena tedui ma rasulullah hadis kurabani qal man sarra an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur fahen narakaga aholiweringe tere mihaka badalam beenu ekamge ufaverikan libigannam beenu mihku wejjiyamo enadima balalash duniyage do bayyennuwa evves imtihanan allah duniyage nu yaswa hori mihe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani tiyabame narakage aholiweriye kan yagima mihaka badalam beenu ekamge ufaverikan libilam beenu wejjiyamo tiyabame ena balalash ema bayye musibate nuje ema migen ichki avun men duniyege dimawa mikantattaki mu'minun dimawa mifada musibataka balitaka adi enum bes ena dimawa hitamataki ei niyamatika ena allah subhanahu wa taala ejisse kantattaka ketteri vejjakamuga waanama allah ga niyamataka shukuru veriwa mihi gotuga ena vejjakamuga waana miya hisabon den ufede suwalaki bali woman edi allah ga zatuga dua kuravidane bali woman allah ga zatuga dua kuravidane ege jawab ki nokuraven bali wa ka dua nokuraven e allah subhanahu wa taala mu'minunge mehunge halatu ballawa fa ilahu taswa kan tatten ei bali kan tatten ke mehun edenje he kan tatten non ekam wege badaluga awmen abadus edenje he ni afiyata اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة هدونا حبير بزكوتا بسقونا مكين عافية تجني دبفون عافية تجني دبفون هما إفس بيكين بالي وما كان يقول تنيد أنس كفان قال رواية فرواية جايسمني قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد صار مثل الفرخ ميه كار النبي صلى الله عليه وسلم بدي بدايته أنا أتي ورب بالي فيه يعني من شدة اللجأنا بالمالو كم غدفة كم هنا وتي غدان ليف فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال كربي هل كنت تدعو ربك بشيء تبا كبر ربك حضرتك دعاء كورينه كمك دعاء كورينه قال انا من بني كنت اقول أهرم دعاء كيامون نديي بنامون نديي نوت دعاء كرامون نيي اللهم ما كنت معذبي بي في الآخرة فعجله لي في الدنيا إيه الله ميلايا آخرة عذابك ميلا لسن كرباشي دنيا كتمن نعى كوريا إكن تتوجه عذاب دباش معنى كأنا بينهم في آخرة سلام بان دنيا كأنا بين جونس
anake timanna faafa duniya matin fuhevegen dewattaka duniyenga adab debbash duniyega adab debbash faqala afala quta in nabiy sallallahu alaihi wasallam inkar kore barut inkar kore befa dannawani tiba mifadain bunina matiha rangalo besse rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbi alamen dunyega waseyoka emanaki dunyega hewamal kurum gata ofeku debbash adi akhiratuga waseyokan debba narakaka adamun salam kurum bash ebbes gotaka dunyega emihun kure faafatoga adabuli moka ebbes mihuk allah gazatga nede abadus edengene faafa fussewuma allah gazatun faafa fussevi ena tohiruma adabu dekkevigen tohiruma duha ko ede kanwa e allah ge adabaki ebbes alaka kekkurave necchi tekkurvenech ema abadues edin jeheni den ena mi dua kima allah subhanahu wa taala enage e bali fasih kurabbi kamga hadith ka aisam ema abadues edin jeheni fa fussewma abadues edin jeheni furiha masihatu debbun edi den ihaikus allah subhanahu wa taala duniyega mu'minun nakkan kan jassama den jehunima den ketteri wanche den jeheni kettiriman den allah subhanahu wa taala minge kettirikama binako faafusawa depan ehmege rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arjuga ikalege faange bodbe be ful abbas ge faana istannawani e allah ge rasulay timan kalege faana ugannawa dibwalashe du'a e qur'an entu rasul hadis kurabbiye tiba edeshe allah gazatu al afwa wal afiya faafusawa afiyatu ge nema debungadi faqala ya rasulullah allimtani du'an ad'u bihi faqala ya abbas devana dohos de kalifan ma bodu dua ekkama kan hiyen nukurabba meki devana dohos ay suwada kurabani allah ge rasul dua ibn debbash ehituga anekka rasulullah sallallahu alaihi wasallam midannawani edeshe faafa al afwa wal afiya faafa fussema sha afiyatu ge niyama debbun edi timmana faarage denne mi mames rasulullah sallallahu alaihi wasallam eduni devvi midwa kurma sheyjana nota midwa ko nima shekale faana bune devvi ehma duniyega aafiyatuge nemen libumaki warabbodu nasibke abadus almen du'a koren jehene gotash nafsa enage macca kantattan awmaka du'a nokura duniyen toheru mattaka faafain toheru mattaka musiba libuman nedene abadus edin jehen faafus musibaten nufanobuma faafa qura faafatakum ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge du'a wasfule gaiswani allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu e allah hai miyala ibada gazat rakkaterika mangedeme miyala koffawa kantattakum wa inni a'udhu bika min sharri ma a'mal min sharri ma lam a'mal e allah hai miyala ibada gazat rakkaterika mangedeme miyala nukum hori kantattakum manaki mustaqbal ga koffaane kantattakum rakkaterika med e mu'minun ko dua koren jegot kurefa wa kantattakke sabon musibat jedan te kam rakkaterika adina mustaqbal kurave mo ikkamakum musibaten aistanati ekama rakkaterika ei muslimun ge amal tan honne jehena gotake be saliga musiba jehuma kan nede ne mi honne aden efoga imam al bukhari tur babe gennawani miya gulum hori bali mi hunna gulum hori babe babu al i'adati jawf al layl reegadoke dambaru gadiga balimi hunna ziyara kurun nange babu are boga liada mi lafsu benu kurani gina emburi rujuwa imana bodam mi benu kurani balimi hunna ziyara kur sababaki balimi hunna ki abadu me ziyara kuran edebige ma ba ekkam gawati wegen amuk ziyara balino mi hunna ziyara kurun se lafsu benu kur ehnam es bodam benu mi kurani balimi hunna ziyara kur al imam al bukhari mitanga mi babuga enwa fa mi wani reganuge dambaru gadiga wes balimi hunna ziyara kurmaki ei masale nekkamekkam ei ekaman haaje jehjiya ei balimi haya munasabu jiya balimi haya munasabu wani regadu dambaru gadi baymihuge balikam hunna gotun duwalu nidifo soeta ena me heverikam note enage kantatta hunna gotun enage heverikam ais mihunna wahaka dakale war mi wani misalaka dambaru gadi kam banya ekala haletto manake regadu dambaru gadi gaves mihaya ziyare bali miha ziyare kurmaki eira masale nekkamekkam bayan kurmattaka mitanga mi bayan kurwa fa hinnamas mihunnan udaguwa gotakan
bali mihan ei undabu wagadi kam gonne kamakunu dane gadi ehwa mige gawaida ki bali miha ge halata balanje bali miha ge halata balanje ibabu gal imam al-bukhari gandama fawani khalid bin rabi' gari riwayat fa riwayat kalifan bidal wani qala lamma thaqula hudhaifatu sam'a bidhalika rahtuhu wa ansar sa'ud ekale gafano ana hudhaifa ekale gafano ge bali madukan gadabe hinduga sami'a bidhalika rahtun ekale gafano ge aila ge bay mihun nak e adu ibune wal ansar adi ekale gafano ge bay rahmat terinna e adu ibune fa atawhu fi jawfil layl den ebe kalum aila ge mihun rahmat teringa e reegadu ge tambar aw inda as-subhi nuwata fatis kadi rabi kodako shakwa foti dambar to nuwata fatis ay qala ayyu sa'atin hadhihi kayfan huri balimalukam bodu faware bodu kamam suwal kurwani mi kongadi ghati besne by far bali ma boda bodu wima wagutu hinga goibes negidan wagutu hinga goibes negen kulna harmen darnawa fi me jawfil layl aw inda as-subh mi regadoge dambaru gadi en mate fatis gadi qala ahinduga bidal a'udhu billahi min sabahin nar e allah miyala ibe ilah gazatan rakkater kaman edeme narka duwalu gadiga illali be mi hekavun එහෙම එකේ බේබේ කලම් අල්ලාහ බිරුවෙත වේ අබදස් ඒ සලෆුස් සාලින් ගේ حالත හේවමලුත කුරුමුග ගදාලා මසකි කුරුමා එක්ක බිරුවෙත වාබයි ඒ අස මුමිනුගේ حالත හුන්නන් ජයන ගොතේ ආලකම් කුරුමුග අල්ලාහ ඉන්සාන් තෙරමුග අල්ලාහ සුබ්හානහු තාලා හේවකුම් ආලකම් කුරුමුග ගදාලා මසකි කුරුමා එක්ක සමියුග ඒ බිරුවෙත වාන අල්ලාහ සුබ්හානහු එහෙම ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා විදාල වනීති මන් කලේෆාන අල්ලාහගේ රසූලා ගරුගා මි ආයත අබේගතුන් සුවාල් කුර වීමේ වල්ලදීන යුතුන මා ආතව වකුලූබුහුම් වජිලා එබෑමෙන් අල්ලාහ් තාලා එබෑමෙන් දෙවිච්චකුන් හේද කුරේ හේද කොෆා එබේකලම් බිරුවති වේ ගබූල් කොෆාන ගබූල් කුරබාන තවනවත නූන්තෝ මිකමාමෙද බිරුවති වේ එන්තුන කලේෆාන සුවාල් කුර වීමේ අල්ලාහගේ රසූලා ඒ ziනේ කො රාබොය වක්කන් කුරා මිහුම් හෙයේ ehindu kana nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korabbe mihuniha kamaka ikkon allah mihunga amal qabul kafati birugannani mi kala mihun heyye ehindu kana rasulullah sallallahu hadis korabilla nuneke walakin ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaq nuneke ei rodahifa namadu qaim ko rodahifa heda kuna mihike wa huwa ma'a dhalika yakhafu allah zahuriha kamaka kasena allah birwetiwa birete emema hudhaifa radiyallahu anhu vidal bani allah gattu nakkader kamedeme suwar narakayan hedunu gadiga illa levum manaki hedunu maruvegen illa levum den efo vidal thumma qala ji'tum bima akfannu bi tibami hun tiyai timan kalega faano kafun kurang he uka tibami hun tiyai timan kalega faano kafun kurang he ukaffannu bi timan kayfana kafun kollan hetiyai qulna na'am timan nam danna fi ma'ike kafun quran shemiyai mi enge cheki salafus salih be kalonna mi marwa kam be kalak marwa kam nota warabbodu bayye golinya ziyara quran adi kafun kuruma emihun hinewuma අවශ්‍ය කරන බේරුම් මාකම් මිගෙන්ගේ තිමන්න මේ හැම කෆුන් කුරාෂේ එහෙදුගා හුදයිෆා රදියල්ලාහු අන්හු විදාල වනි හුදයිෆා රදියල්ලාහු විදාල වනි قال لا تغالوا بالاكناف එහෙම ජියාමෝ තියබෑ මෙහුන් තිමන් කලේගේ ෆාන කෆුන් කුරා හෙද මා අකුබොඩ කොන්න කරච්ච මා අකුබොඩ කො මිවා පුතු කස් මිය බලි බොඩෝ ෆොයි වකුතු වෙස් උගන්නවා ෆිගුහ වෙල්ව මම මේ වසිය ෆිගුහ උගන්නා දෙබම් ෆිෂ් ඉල්ම් ඒ අකුබොඩ නොකරච්ච سببك فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلته بخيرا منه الله غزلت من كله فانا بدران قالوا اتكفان وتيامو تبامهم تيا لا كفن بدلوا جندانه سبب رسول حدیث قربانی خبر کی ای روضۃ من ریاض الجنہ سورگے کے بغیچہ تا ترے بغیچہ کے مومنون نٹ ایمای بدلوا جندانه وان كان الاخرى انهم قتت من كله فانا بدوان وتيامو suliban saya marang wahakan libas kanu higada libas kanu higada kitamme molo fochchakun hediyas kitamme molo fochchakun hedikam gavias ema migen libe faida ki miha ki kitamme bodu muslim dikkum gavias ena ekko kavvaladani enage kafunuge olala foti kandu ekani
එවරියා මිලියන ඩොලර් බැංකුවක හොට්ටස් account එක හොට්ටස් එක මේන එක්ක දාන එක්කල දෙපති කඩ එකන දෙපති කඩ දෙක මොදලෙන් අදෙන් ඒෆෝගා විදාලවණි قال ابن ادريس විදාලවණි අතයිනාහු ෆී බඅද් الليل මම කියන බේකන් යකින මෙසයි රේගඩොවේ මේ රිවායත් මෙතන ඉමාම් අල්-බුඛාරි ගන්නවා ෆමිවණි බයන් කොද්දව මට්ටකා රේගඩො දම්බරු ගඩි ගවස් බලි මීහක ziyarak කරන් ජිහදානේ බයිෆාර බයි මීහුම් බලි හාලතු හුරි ගොතුම් බයි මීහුම් ඉකල මරුගේ වේන්තබ්ස් ආම් ෆෂා දම්බරු ගඩි ගවස් එනා යදෙන් බද්දලුවාන් ඔති යහගුතු කොලෝ කම බෙලෙවින්යාම එගඩි ගවස් ziyaර සනෆුස් සවලියම් බලි මීහුන්න ziyarak කරන් ගදෙම් යහම්මියතු කම්මෙගෙන් දම්බරු ගඩික ખબરો මෙලිපනි දම්බරු ගඩේන බලි මාපොටු වෙච්චි මරුවදාන කමුගේ බිරු හී වෙච්චි වගතුන් ziyarak කරනි දම්බරස් එහෙම කියන ඉමාම් අල්-බුඛාරි මෙතංග මිබාබුගා බලි මිහුන්න ziyarak කරන් රේකඩ දම්බරු ගඩික බස් මස්සලේ නෙක්කම් බයා කරමට්ට කාමේ වා ගලාෆනි බලි මිහුන්න ziyarak කරන්ගේ මුහිම්ම කමා මායික්කම් දේහ කොද්දිනු මට්ටකා අදිවස් ඉතුරු බාබු මේ බාබුගා ඉතුරු හදීස් වස්වතංග බොහරි අදිවස් ඉතුරු බාබුතන් හුරි බලි මිහුන්නා බලි මිහුන්නා ziyarak කරමා ඒගේ අදබතකා ගුලම් හරි ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මෙන්න හෆ්තාගා දෙන් හොරි බෑතන් අලවන්නේ කුරියක් ගෙන්දානි දුආ කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙන්නකි හේවබස් අහා හේවබස් කබූල් කුරා බයිකම් ගාලෙබු وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته